Yen a pair the by which I mod. Today, anebo bawen jal dinani jol Kur Achuoth Agaau. Kubai today yen a learning version. So yen rani jol Kur Achuoth yen a panandi Angakuei after Madin Denkwai kujela panen Vukok Angakuei. Yen a token panen Jujaret yada kur ku din yen ke biku for learning version. Din gene a national song of Angakuei. A song of a decade, kuke national song of Angakuei. Edin Pedred, yen kur babade ada, anong national song. Na ye kulchin gi yi kur kun babade abu kagadiel. Ye dino more classic. Edin kur kujala din Achuoth Agaau. Ega Pedred ya no broloya. So wablo ditik tavan. Dita ben wallethin. So songwriter or artist erani Kur Achuoth Agaau. Angakuei. Kurane lui did drafted erani chol kwaya jang ding der yen kwaya jak lui did drafted 2019 kujel ko edited one erani chol Kur Achuoth pen tawo thin pen one ali pen kutero. So the songwriter is erani chol Kur Achuoth Agaau Angakuei kujela song title le jamela abi pinya bak kuum möny Aŋakuendɛn or möny Aŋakuendɛn. Din kena a song of a decade Angakuei kuke national song ya da Angakuei. Yen did nong chok tok kwa piny. So wablo ichi ditich. So did I chedala. Alan then boo wedge or chu wedge unden chaparnum rom alana wunda. A check pale B. Young then boo wedge. So B a young then boo wedge unden chaparnum rom alana wunda. Ache kupale or chu kupale. Top bracket options. Then ke secondary. C. Alandan bu wedge unden chaparnam rom alanunda. Adil kupinye. So at the end there adil kupinye ke different. D. Etim den bu wedge unden chaparnam rom alanunda. Adil kusine. E. Tim dena yang remdien chaparnam rom alanunda ache kalo. A. F. Tim dena yang remdien chebanam rom alanunda adil kupinye or adil kusine. G. Tim dena yang remdien chegwangnam rom ebane. So chatting a little bit shared all these from A to G. Kubuku jalgam. O. Or aya or kenalan then jakuwej or chukuwej unimonjuruwa kumangar or mangar alana wunden jakuwej bechir magir alana wunda achi biurchot pananga kuchiteng achu mod ekudwal kuriada e ba tiam chitong chi ben lwel ben ejal ba dopenya ber penyene ejele ba chere duchir pananga kuchiteng achu mod or chuweg mod kudwal. B. Nyalanga kuchiteng achu mod kudwal or nyalanga kuiban remanga kuchiteng achu mod kudwal kujala D pananga kuiban achu mod kudwal kujalgam kuriada e bai tiam chitong chi ben lwele ben yena yaya kreje ben lebe kwen dioranga kwe mitkanga kwe kumene nya chiteng kumonyinya kudiamanga kwe kutunanga kwe kuyunanga kwe wichu moto kudwal yena lebo kwen ka ban yena yaya kuriada e baitiam chitong chi ben lwel eben kuriada e baitiam chitong chi ben lwel eben aber piny jamla alana yang kabirem dom undana jang ma kur makwe walan yenga bere bai bera kachi kenyan tiob abi pinya bak kuum möny Aŋakuendɛn or möny Aŋakuendɛn kuto bracket itana Aleba use for second option. So lana yang kabirem dom una jang ma kur or undana jang ma kur makwe walan yenga berwa bai or yenga bere bai toten bera kaji kenyan tiop webi pinya bak kuum möny Aŋakuendɛn. Webi pinya bak a second option. It could be used for the third time. We did a remix. So if for remix anything on the bracket, if for a remix chini primary. So as I say, yenka credit gana. Tavananeng kida
ki yen namba kura to na kuro kura bataw ya da Ayang dan buoy wundan jiban maram lan wunda chugu pele alan den jawe wuna monjurwa kumangar alan wunden jawe bi chirma gir alan wunda ga chibiur chut bananga kwejetenga chumo du gudwal kurieda e bai tiam tung chi ben lwel ben Ayong don buoy wundan jiban maram lan wunda chugu pele Kenalan dan jawe wuna monjurwa kumangar alano wunden jawe bi chirma gir alano wunda ga chibiur chut pananga kwejetenga chumo du gudwal kurieda e bai tiam tung chi ben lwil bananga kwejeteng chiwe mo du gudwal kurieda e bai tiam tung chi ben lwil Alana yang kabirem do muna jang makur makwewalen yang abire bai bira ka jigenyan tiop webi pinya bagu kun mwanya Aŋakuendɛn Alana yang kabirem do muna na jang makur makwewalen yang abire bai bira ka jigenyan tiop webi pinya bagu kun mwanya Aŋakuendɛn ben